LGBTQ and some ababaye news chese na eda honom a ubaga na memu a chese ekoso a ye ka ho nsem every blessed day. I say even the whole Africa cry in general. Chese ye try say Africa there san say hu no ye betwa so anase ebi mma ye manmu ye guso a ye di hu dwuma kopem say other issues ebe kata so a still me sure say ye guso a ka ho nsem na we na popular gay chese ono no na chese obi anim say wo ye very popular pa o wo sika obi anim so wo ye gay ya ye friend no Arnold Paul Arnold me fa me kan that way Paul Arnold na chese utimu say sika wo ne nsem pa na ya na eno kra na medwen ho a menti ase na mebisa say eye san krofo no wo mu si dem omunye sika no wo ya na ye huhum bi na omusom na ye ma omuye sa adwuma omudi sa adwuma no enti sa huhum no omusom na omuye sa gezi ma na say sa transgender na sefo na omu source of income bi na say den ya say san krofo no kra wo sika kra po chen ye ho asi wo se o ye oba be ma na ye befa ye be ma oba na ye befa no ye mo na de bia yi bodanfo bia yi terms o kan ye o se mu na mo ble ye na ye ble na ye say ye na ye kwa ye struggle de bia hwe fife nso krofo we mu de me ya say wo mo mfa sa ebre ni mu bi na we na ye Paul na chese wo si su na oye gay na nkasa na sika no wo ho no say oya brantia na ne ho ofeyie me ya say wo no kra de enko ya say Michael Jackson say wo pode no ho ma hu say skin no we Paulian kasa ya Michael Jackson echire bakra po ma na say no ho ofeyie wo si krom pa utimu say yes say be ma pa na ebe yi na ahofe na ebe yesi efini kemu a wo ba won fasika enhye da anyehwe na gay sem ya na ye tu ne futu a wanti to so starting say ebe enne ni before picture na ye dey ato screen so ene ni after picture sesia utimu say wa fon a ye sen krampan na ye bisa say ye dey yare nkwa ene on beka say cancer enso enye cancer obo akra ye gazim turumu ya eno na chese ya na ne to asoso nsua na atwe ne mu nsuo wo behwe kra na HIV AIDS ekra eka ho a enya de omo beba betina social media aka ye me ya wo ho ade ba ko ye me ya pa no obi ye popular na se celebrity bi ana se politician bi ewu mpofuri mu na enye obi na ekokun no abo pass ye nkokunu na se ye wu ampampa mpofuri mu wu a ebi oyare te se ye Jerry John Rollins eyare ye yowu ye se ye beka pa se ebi covid ana se ye bibi se ana bibi covid de se abanti na ndi obi wu ana ye de ahye covid obi nye wu ya na ye de ahye covid no ansunsu obi obo wo ba ya wa bedi umre kakra kwe wo nkonso a jese wote ho enze ne mboni bia ye de be hye wo nti ni se nipa no yare na so di wu ase ye beka pa ase yare we na ku nipa no na won a ye nso a yesu so a ye ba no ye de be yesu ade hunu na ye hwe ye ho so ye no wo mo nkada ye de be kwa kwhye covid sese de covid na ku no first no o ya yes yo heart attack na wo di wu ye abrante ye ogina hoi ye beka cho se cancer na eku no cancer no ye turumu cancer men Canada ye turumu cancer na eku no eku no ya wafon a utimi kan ni nompe a nyame de hyehye ne body mu from head to toe ede asem mados wo wiase dem pa na moje mados wo wiase enti wo ankasa ananu me hwe video bi na me to na me ho yeza me ho kra tete me ede en be ma pa na chese wo one ne yonko be ma da na hwe be ma animu pa wa bo macho wa bo rezi yi metal sama wa bo na wasen aye rasta kan da ade nchimi esem no feeling ben na wo dia mu ye feeling ben na wo ti mu nim se ma
ye ni omo da omo jeje ho sei e na mo jeje ade na won kofo ba na won jeje ho more than what that guy is doing na we wi no apase na aden enti mu wi ase amoba ye pa dem pa na moje ema no ye mu so ya mu se ma ye ha adwen ye na Brazilian hair yet still ye wo ma omo nche Brazilian hair we wo ma omo nka cutest a mu form na mu hwe mu yi a omo betena ase amamu a omo be mamu sex anase ne amu pe bia amu pese mo de ne ye bia wo be mamu kwan de na ede na ye wo ba nsususu mema dos wo hia be ma pa wo krom house mu say yes hwe be ma kokoso pa ne ni wi na be ma no pa se wa one na no aye pink pa ti mu se ene pink lips yi jai hu ya na wa wankasa wa fele se brand eminyanka be fe na no ni nyina anya mo fe se wo yonku ba na ho no mai ne namu na won so fa wo nan ba kokko cross na se so mo ye ni sempu ana na obi ka chem so mo de wo nan cross sa e no mo edien feelings na wunya dem pa se obenya se dua bi hye wase na ekọ happen now na wo ye na wo jeje ho na put be my voice oh baby na wo so oba no ai hani enye fesa wo to nwum na wunya auto na wunya base mix ya chese ema nwum ne succulent eden kwa na moje eden taste pa na wo sa LGBTQ jumadi amudi ehu ya ene popular Paul ene wadane skeleton wo nwuye enso wadane skeleton a wonam ho na enso ono no de ene ni wo no oyeti asebo no de nam ho no mo no wei enye esuade hu no emma mo a mugu sa jumadi ono ni sika wo yi nyina yare ne ba ye wantimi amfa sa sika na recover ne yare da ene eda so a eku na woda so nam ho no enti bisa ho se wo na ye befa wo ekwowa wotoma o kapre no wo so wo de sorry a den na wo betimi o wo sika point ni ansa ne ho yare na go fa wo etu hu fo uni mo bi a wo ye sa adwumade ni bi na wo betimi etu ne fo a ka che ne se wonyai na Yesu ba wonyai na ne nkwa hu hia wonyai na ne heaven hu hia wonjai na brabo asonyame ani so ba aha na meja masi midia ene akosua pokua ansa aka Queen Fidi 1 apa miame no koso na subscribe to your YouTube channel na wo so a share my other social media platform na follow your Instagram, Facebook, Twitter eho hia me pa na afeja comment emaye na nyame be sure so we nyina aha na meja masi that's enne message